kombo basi yaze. Basi depuis asubuhi na shetu tuko na ichunga hapa hivi yafika maana yake tuyo hata kama litatokea hapa angalia kishi wote hapa tushachoka tunekala kati depuis sangapi tuko na angali mais haifiki hata Zebyo byebintamya kombo basi omuntu agira mu time bati bone baganira kugira mu time oba kombo basi babachi ze bana banyabugo bantama ariko ye kokose ariko se musore eka nkubaze uje nunanga nutangiye kwijujuta ngo abanyabugo bose ngo nta gahunda ibintu byaho bigira ubu yiza kugihe ubu ntibe inagusiza ahubwo abantu bebugo bamanyi oraba nze bagenda kunsera sente oshegera bagenda kunsera sente olokubandi ndi Seruganda niye mwe na family ya 5 miko yakamata pa bisi ayakosekanaga wa mugabo vuguti je mvise ikibazo na bisi yacerewe cyangwa mvise ikibazo n'abanyabugo kuko ivyo bibiri ntaho bihuriye tumenye ikibazo ufise ntasone mukwano gwange mulwadde ali mu nkambiwa y'empunzi nina ne dagali lino lirinde esanganziro kakati ate basi yawe erudde wo okujja katize mwagala nkoleje Nyenye mulikuwa mnangoa kombo basi. Ahubwo iri he ko twayitegerezo tukayibura koko. Menye mlaki abakamata haitapatikana haitakui. kubera ikitazi Kaba refugee kulikuwa problemi. Kwa wagonjwa mingi njo ayo ilienda bakamata. Na munala mo banemba sibi kwa Seruganda bamingi banagonja njo mana balibe bale kupatikana. Seruganda? Ndio. Iyo mukoro gwagwe madengendo okra hande kama katonda oli boloje. Kama katonda oli boloje. Ubu ratangwe gushima Imana mu mwanya uheze bari kuravuga ngo iki ngo abanyabugo bose ngo iyo bava bakagera ngo ni babi ubu abo babi wari kuravuga nibo bagutabariye umuntu ivyo bintu ntuzosubire gushira abantu bose mu gatebo kamwe Mbo twende basi twende.